mayam kromjari impact news ki Manung na da Kkay Thokchom mayam taram noksari ngasi nongmani ni sida sayol sigi Manung sida laiba political gi sarang na ba se ngasi ngasi bakti yam stable oire happy wafam laire BJP ki National General Secretary Ram Madhav laktuna amadi neda ki convener Himanta Biswas masa yauna amadi Meghalaya ki Chief Minister loina NPP ki President National President Conrad Sangma yauna hariba BJP amadi lai Manipur lainga ki sarang na film si yam phajana taishalakpa aduga mamangda public na yengamba meng amada koi government asi sukoi shoidana kairagani natraga Congress na majority oire habi wakalon da mayam laina ki pa adu hojikchi hariba lusing basing asina yana phajana taisinarpai matang asida hari political loiba sarang na drama asi loirabra aduga karamba anauba step ama hena mapang kanba Manipur government ama oigadra haibadi matana khana nabudam de ping news ki studio election bi basi agi hek thangna phambi se CS Bijoy spokesperson BJP Manipur ni aham da jab juk taram noksari loina gas ngi matai de election bi ba Ningombam Bupenda Meitei spokesperson MPCC ni gas ani pu aham da taram noksari loina aham ki question se dum ani makke dum oijage duga oja Bijoy ta laksage maroina mayam na hana pandara ba hai tare political city awon ba yam thun thunongi kudak ta second khara hongba adu moi wafam si handaki matang si dum thengare maruina live wafam di coalition government ama yana phajana saijaramba coalition government support tarore harama gangbu mana NPP gi minister mari thadoga Congress ki haidi opposition gi kemta laiduna hari handaki political gi awon ba purakani khanaramba se ngasidi akhoi gi political akhoi gi national leaders sing sanction laktuna madu yam phajana sem saba loire hojik si governor unaraga madu amuhana hariba moina withdraw tokibdo mu hanjal lagani aduga somda koi withdraw tobagi koi support tobagi wafam su Congress support torombai wafam su hantuk lagani haiba wafam su laire marak sida koi BJP National General Secretary Ram Madhav na su haire hariba political sarang na basi social media am media dani haiba wafam lai adubu mayam ni yingi badi hariba NPP na National People's Party ki MLA Minister Marina lauriba thodang si karamba thodang no hena phana ba marasi na ba government se mana stable oi na ba thodang dor natraga karamba kare haitare makoi si political gi oiba wafam si lakh matam sida masai principal ideology kara hena siom da thaidok raga power greedy oiba madu bargaining natraga hena phana ba karamba angle yem gai handaki matang se jabi aham thambi hojiki irang mem je horboda akhoi da su telephone da kari da paus yam hangai agi barabar aina khumjigi ba pakhumji number 1 sarkar chungkai kai roi adu yam hen stable oi gani amon khumjab nei du adagi akhoi maharaja lese masana ja bu board adum ka gani adu NPP hojik mari sina chongthe tarije makhoi je pen ba kharagi expression ni ultimately mun khandar kanda lai ba government si public no di yam na yari popular oiri adu politician khudimak si popular government amada support ba natraga popular government thugai ba je pam na de ba ultimately magi sawni ma khoni ma khadaraga ai de barabar better sense prevail tawgani na khali araga center gi leaders sing na su ngaki sawni na kari kai no khar tawr hai ba khot tawr ga chu better sense prevail tarupa kanadi masana automatically hojik le COVID-19 ki pandemic crisis habi jabi COVID-19 ki lockdown mar mo thengna economic crisis mayam sida akhoi sarkar langan ma kholun ba che masi public interest natte na I realize sinam lak pani na khanjai adubu hojiki hariba self sense realization si minister signature lagak pare MLA humpuji banungda atai laktragi NPP gi bari sina hala lai si maram si karmai no oibe yage masi pe da badigi makhoi na su media to smayam haire koi government si ta koi makata support tor have gi ba chet firem lokre tu awon ba sidi yam thu na olai haiba tai mi yeng chi pum na yeng da kama yeng ba yage tum da thamiro no realization na jidi in a moment aina si ke kere am chaw na kodra hat ni to puni tor jais ain tor ji la le it may take a second okay aduga somai tawdna aina sai hajabdo ama magi wan da nga ki pen da bagi sounding da gi around the step am loru bodo sidi am popular government ne adaga hoji crisis am lady si ira ra ba realization ne ba si la sarkar ga ve pr lak pe si me na ko yi lebak si kang khong chai ra ka di blame si kana da lak ni haibna sim question kya mo gi mind arise rom ba ya ba adu ji mata ta ko gi national president JP Nada adu gi da ma khoi da mo gi grievances sing do mo address to re adagi hemenda biswas sarmana konak sa ga punna mo da nga gi sounding ba dia aran bani adaga proper ka step la khlu haibna chung advice pirong do male madu me da khoi khang de ko adaga hoji government je continue to ga term complete to hon ba je is in the interest of all
public interest yaure makoi bari da hana tarumba su public interest ni amuk support to salai su public interest ni habe khom no yam chengna hajar da handaki mayam hainari ba crisis media na ju kar hena amplify to reko amasida public mayam gi mod okena social media da u base covid-19 gi crisis leading is tawri je phatte have je mod yam khondor re ba kar sensible account holder singa ada moi da su yarong gari na khalle makoi na su han sensitive oi ba realize du yam realization tor pu yam thure hai tare ja Bupenda lak sake pum na yeng kan da hai tare sai sem question du ni yeng kan da BJP gi lairiba mamang da khoi rai sabha election ni mamang da lairiba phibam du dagi hongai basi week ama si banung jam phajana hongai adu pu yam khan sai da best actor adu ga best director gi wafam ba wapan na rabni mayam na swais da yeng kan da drama ama hai ta drama ama oi ba tare masi gi se mayam da kare hai ta thajan ba pohon ba thajan da ba mayam ma thajarak pa si go mayam se du pu ano ba gamen ama ki yamna ano ba gamen hai na tre lairiba gamen je hena mara chira na ba hai tare adu gum bagi solution ama gi wafam da koi finalization set mai to sale kari kamai yeng be pumni ga da lap ji koi gi lairiba in the last 48 hours natraga koi 72 hours sida lairiba changes mayam asi kana kana gumba kharana makoina koi gi faurba Plato gi philosophers haibri Socrates na hairamba philosopher king haibgi examples pibiramba king haibasi philosopher oirakadabani natraga philosopher na king oigadabani natraga animaki magun leba philosopher king adu oirakanda leba gasi afaba phajaba nungaiba leba ama oigani haina haibiramba maduragi kanagumba amana aikoina haikriba wahai asi aikoina ngangkriba wafam asi aikoi suksoi soidena ngakani masigi ona tainabada khoi compromise makhal amategi tawroi haibiramba hairiba mayam asi थामगी मतुंग सही अमगी मतुंग सही तरागी मतुंग होंगप नत्तबा पुंग कुनमरी पुंग तरानिथोगी मनुंग द होंगदोरप्पा अदुना मसिना करी पीगी हाइब मतम सिदा अखोगी मणिपुर लैरिबा यूथ नतना मणिपुर लैरिबा प्रजा सिंगसिना ताबा मतमदा करम्बा मखोगी वाफम सिना अचुंबा ओइना लौगदोइनो हाइबसे मसी मखोई मखोइदा हंगबदा नतना पॉलिटिक्स तौगेना पब्लिक लाइफ द लागदी statement haiba mi amagi principal stand haiba se mai lana thamre natana consistency oigadabane consistency oidabadagi ne ngasi aikoi da confusion tholai ba dilemma thoi ba se ado masi aikoi na political power haiba si darkar oi adu political power se pai na hona ba justice haiba su darkar oi ado ngasi aikoi na lauri ba khodi ba si seng seng na hairagadi पुंग खरगिना कनागुम जगाम लेरमगा पुंग खरना कनागुम जगाम चटखरब मीसिंगदुदी हयेंग नोंगालगा अमु करम्ब कनागी जगा दु चटकदोइनो हाइबसी वाहंग अम लाकनेबा अरुगा हयेंग तुंगना मखोइना जगाम चट मतमदा मखोइसी अतोप जगा अमदसु अमु चटखिबसु याय हाइना हंगदरसु मथमोइ मनुंगदा खलकपगी वाखलोन अमसु लाकनेबा मसिदगिने अखोइना मसी पब्लिक लाइफ त लाइबा मीसिंगसिना मखोइगी प्रिंसिपल असि यामना अखोइगी मोइगी फिलोसॉफी ऑफ प्रिंसिपल असे यामना कंसिस्टेंसी ओइरक्त्रगदी मखोइगी क्रेडिबिलिटी असे डाउटफुल ओइरकपद नतना चुमनेगी सही मंगा मंगा सिंगी तौबा भोट असे कनागुम खरनदी पैसाना लैबि याय हाइना खल्लेबा ngangi ba ise lakh pirosu crore pirosu vote to sikki vote ama thadu haiba thadaroi da mineba ai gumba manipur da lakh ta mayam ama leiba praja aduna praja singsina ngasi yengi praja singsina ngasi uriba maramdi at the end praja tantra da praja gi seva tawina tholak leba singse makoi gi party hai kamana hai badu khapna tabna yar oi makoi nongmudi soidina प्रजा का थिंगनबगी मतम अम लाखनीबा प्रजा का थिंगनबगी मतम दुदनेबा मकोइना हंगकदौरिबसे नोइना ngarang na wafam ama hairami ngasi na wafam ama haire madu weba taragari noise hayeng na wafam atopa ama haire kidra hairena hajik hangadoribasi matam ama da sarang na remembersi lairiba honorable chief minister asi replace taw haibaneba hajik replace tawde replace tawdana dum lairi adug amukasu amu governor da letter of support pisaluiba ai khoi gidi kanam ta saude maramdi ngasi mayam lairi se hayeng congress loina laga support tawrabasu yai tamangam deba adubu
भारत की संविधान में लेरी नीति है लेरी प्रोसीजर है लेरी मसी की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रोप्राइटी है सिदी अखोई नाकदबने सबना हायरबदा ngasi governor da letter of support pisalure adu eragadi moi mantri oiga haragadi wasak lawfam thoeba wasak lawge haragadi moi mantri anu bamu oiga dawrimne or taking ceremony tawgadawrimne ba adu eragadi mahone nahan mu mantri resignation pirmi badu resignation no accept tawbiram rabra natraga adu tawrame haragadi kaidogi amu governor da letter of support amu nahona na pi kari athranoba si mayam se ko constitutional propriety da ko hangwi have question amaneba मरम दी हौजिक लाइरी बसी अखोई की कांग्रेस की तरफ तक दी अखोई की फ्लोर टेस्ट तौसी हाई बने फ्लोर टेस्ट तौसी अदुगा अखोई ना हौजिक हौजिक फ्लोर टेस्ट सी रनिंग असेंबली ने गवर्नमेंट हायरक पिया अखोई फ्लोर टेस्ट तौबे दरकार लेती अदु अरगदी ओके अखोई की ओपोजिशन की तरफ तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अम थांगत मतमदा मदुदी याफम थोएबा अद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नती अद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दा हौजिक मयामना हाइनरीसे कनाना कनादा लई कनाना कनादा सत्ख्रे हाइबदुगी आत्रा अमता लैतेब हायें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन ने थांगलप मतमसिदा अखोगी वोट थादनरप मतमसिदा कांग्रेस की व्हिप अनत्रगा बीजेपी की व्हिप सु बीजेपी की मेंबर्स एमएलए न इनबताबनी कांग्रेस की व्हिप सु कांग्रेस की एमएलए न इनबताबनेबा मदुगी ओना तैनबदा लागदी मदु डिस्क्वालिफिकेशन एट्रैक्ट तवेबा मदुदने खोइना हाजरिबजे हजि हजि खोइ कांग्रेस की दी एमएलए सी कुनमरी लेजरीबा हजि हजि अखोगी लेसी अखोगी सेकुलर प्रोग्रेसिव फ्रंट सिगी ग्रुप्स दे लेजरीबसी हान लेरमीबा मरी अमदे ngasi गवर्नर उनरुरे हाइरेबा अदो अखोइना मु हंगनिंगसी कनागुम्बा खरना सेकुलर प्रोग्रेसिव फ्रंट असि याव मतमदा पब्लिक स्टेटमेंट ओइना माया ममांगदा हाइबिरमेबा अखोई पब्लिकली मसिदा सपोर्ट तौरी हाइदना मदुदगी विड्रॉ तौगे हाइरगसु पब्लिकली अखोई मसिदगी विड्रॉ तौजरे हाइबसे ngasi बौद स्टेटमेंट ओइना थोलक्त्रिबा अदबो मखोइना इम्प्लाइड मीनिंग दा अखोई गवर्नर सपोर्ट तौरे अखोई की लीडर ना हाई कमांड ट्विटर ट्वीट तौरे मरमदना महांगना एयरपोर्ट लागा मसी हाइरमे देयरफॉर इनडायरेक्टली इम्प्लाइड तौरे अखोई एसपीएफ तगी विड्रॉ तौरे हाइरगदी मदुगु मखल की लेवल ऑफ पॉलिटिक्स टुडी 21st सेंचुरी 2020 दा नहासिने येंगदा अखोई की मोरल अखोई की पॉलिटिकल मोरालिटी दी याम सो एव मदुना अफब एग्जांपल पिबिरम देबा अदुना हजिकती अखोइना पामजरी बसे क्लैरिटी ने ओके क्लैरिटी से साइज द अखोई साइज द अदुगी वाफम सु लेबिरे अदुपु एज अ होल हाना कांग्रेस ना थाजरम मैम फ्लोर टेस्ट तौसे हाबसे मखोइ जुमा पांगल ले हाबिगी उटपगी वाफम दुदी अदु पांगल लेरी हाबिदी थाजबदी लेरी अदुपु समाइना लाकपा पॉलिटिकल चेंजिंग याम थुना लाकपसिदा कांग्रेस केम दगिसु कांग्रेस की अखोगी पुनसन बदगिसु खरगर साइतोना की वाफम सु मीडिया दा लोइमक अदुम फोंग अदुम लेरे साइज द फ्लोर टेस्ट नत्रगा अनौबा मखोइना कांग्रेस ना अनौबा लैंगाक अमा सेमबगी नत्रगा हाना पारंबा हाइदि डेट अखोगी राज्यसभा इलेक्शन ममांगदा नोमनिनी की ममांगदा लैरंबा आशादु स्वाई खर निम कानिङाइ ओइब्रा खर चेंजिंग लाकपसिदा करमाइना अदवाइदि करमाइ एंगल सिंगाइ थान हजि येंबियु कना कना गुमना हाइरि कांग्रेस तगी मोय मयाम अमु सटख्रे अरि कना गुमनु हाइरि कांग्रेस तगी सटख्रे मयाम दम हलए सोम चखरगा मंत्री दे मुक फंगरोय मंत्री यमता हांगरे बाजि चलिबा मयाम तो मंत्री ओइनिंगबा ओइननबने ना हाइरसि कराइदगी मंत्री कनाना मंत्री पिबिरकदोइनोबा हायेंग असेंबली दा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थांगलक मतमदा कांग्रेस की एमएलए दुना कांग्रेस की एमएलए की व्हिप मयाम अदुगी मथक्ता वोट पिरगदी मारो डिस्क्वालीफाई ताकेदोरिनेबा अदुना कनामतन पिरोय अखोई की तरफ तगी दी अखोई दी हजिक से कनामतन चत्तेबा मरम देखोई कांग्रेस की एमएलए ओइना कुनमरी से लेंगदना लैरिबा हजिक अबु येंगसि मयामना हाइबिरि से नोई की दी कमाई तोइनो राज्यसभा दा क्रॉस वोट तौवे मदुदगी मयाम जे पेनबा थाजदबा हौरखिबने हाइदना अदु राज्यसभा हाइबसिदी भारत की जगह खुदिंग मुक्त तौनरिबनी राज्यसभा की क्रॉस वोट डिस्टेन अखोई की शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन एट्रैक्ट तौदे मसिदी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सु मयाम लाई करमनी सिदी माई मागी एमएलए सिंदु माई मागी एट विल माना पामजबा ओपनली मोजु हाइजरीबा अदुगी दुना अखोई की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नत्रगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रिप्लेस तौबा याबा इलेक्शन नतेबा अदुगी एट द सेम टाइम ngasi कांग्रेस की दी अखोई की दी हौजिक मसिदा कैसुमता अखोई द नुंगाइतबा नत्रगा मसिदा फेल्योर ओय हाइबा लेती मरम दी कांग्रेस ना सरकार से थुगाइगे हाइना होनरुबा नतेबा हौजिक सी अखोई ना खंजरीबा सी मसा मतोमदा
masa matomda kaijarakpaneba maramdi karina tai BJP gi MLA ahum je masa matomda resign su tawjare BJP gi MLA dagi MLA ship membership tagi adu loina na BJP gi primary membership tagi ju resign taro matungda micham mama oina moi ahum je Congress party re micham mama oina yaujarakpaneba adu dagi maya mathang tola aga akoi gi Manipur gi dam phane wi damakta secular progressive front na semja ki baneba adu masina hojik si अखोई की लाइरी बसी हजिक फु मखा चथरी बा अखोई की ग्रुप टी मखा चथरी अखोई सिदा मांगसे बन तो तोंगसे बन रा अहे मसिदा मांग मुस लेके अमता लेके मरम जे अखोई जब जे लाग सके हजिक कांग्रेस की सु हाईवीरी कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ना सिदैदा ममांग तरो मखोइन गवर्नमेंट की थुगाई बी प्लान नती मथन काइथा जरकने हवम लेरी अदु मरक सिदा बीजेपी की एमएलए अहुम अमसु बीजेपी दगी तोक्सग्रबनी MLA फमने रिजाइन तौग्रबनी मसैदा मसाना काइथरकपनी हाबी कांग्रेस की हारी वफम से कदाई बौत सुम मसे दुम पब्लिक ना सैदा थाजरी बसे दुम याब्रा बीजेपी जी खरा मखों खरा नोमे हाबी की गवर्नमेंट मखों खरा नोमे हाबी याबी निबरा कमाई दो aina hajinin badi iwo Bupenda hagi da yaning point yawi maram di kai no da akoi minister na ga huji context na taba akoi mayam na yeng na dana lai ba public figures in china wa ngak taba amadi ngam loi da wa ngang mo che masina society di am phat effect on lai aikoina politicians je thazu da bi question ma lai ji ade BJP congress wa na te ko rajniti wala regi politician na di mawala no hai bi people langadi se masi pun makse kai da hujiki hai wa ngak ta gi episode se Manipur gi miyam gi marak ta so idi koi wa ngak ko ji mo example mo na tamaning e akoi national level gi politics study wa ya ngak pa leader yam koi haidor ki statement gi da makta mo design ta bujun namri aru Manipur di madu yok de power par ga lore sai Bupenda habi gi ba mantri winning da chung thokni mantri hang dra bi nam change hybrid ching ba sigu makhal chuna koi politics se yam nam lekha ta hale go akoi gi haini de hanjuna mi na si na chinda sa na si da khomun dai na ada akoi mi na si na chinda je ko pore pangang na na ba si akoi gi mirak tu su tong re aduga mirak si para ta bi da ba leader chi si ta ba se kana go particularly accused of gi wa na te ko atopomna sarkar thugai ge honor gangam draga sidi BJP gi matanda collapse to bune sidi congress ki chilhai ni dum hai na la everywhere mamang da Manipur university watho border pillar gi CAB gi kai dore masjid ko ju dum khang ne fil to we ba ai ba soi lo no hogde documental evidence handaki tawri ba sidi koi opportunity ba phange BJP Manung da chiki MLA om chom thokri se masida mo no hobe to om su ui ba kana hobe to om ui di BJP ki MLA ahum resign tawre MLA ham main tawri se makhoi gi aim si sarkar thukai ba natraga akhoi gi MP gi election je Meitei and lower kadi kana ne advice to bidin moi tam chai am khai hen wali ko chai am khai hen wali hujikoi disqualified tong dal le tawri ba kari masigi logistics de koi bhap ta ngam de makhoi de advice tawri ba congress manung gira khang de re makhoi on advisor khang de simadi yam ne in haste hobe ngasai sarga kai dore adu tok dore na khoi aping fa ida tawda achau MLA pa mok thadok ki ba achau blunder amne nai labjai ba ari ngasai gi governor da letter of support mission ba ibungo Bupenda na pukhatpi gi ba makhoi chi kanori no wasak lo bom change do madu ki chang da di ayam mun khangdre chang bari changum thei adu ra ka su makhoi gi minister da gi design to se kanara to ri CM to rangani governor to bra accept to the we question amadi library kale kai gi accept tarum dragadi ko accept tarum dragadi adum hanjal ka dum mabte sukadi wasak lo me thotari kale to brain khale adai matang dum de yam mun khanjidre aduga hojiksi wasak mana mantri resign to accept the rom drain khalina si pun mukche congress ki ju veteran politician ngak ne makhoi ju yu hobda bugumba kitang adai da hobe to ru gi makhoi na khanjar madring kai ba kumba mistake khara soi ba kare hojik lai sida sagi kari gumba khara di thokre ha ba sidi mayam lu mayek senge jong thok chong sin natraga
Sabha election su leibu su isunu leibuduna su isunu adai da khara karigum khara thokhrabani akhoi gi national general secretary haramba media amsung social media da tauba irang ni hadu wafam do taduri bra makhoi sing sagi masana haidok ki wa da national party mo ragati national party ki high command ngang ba wadu dang tara kan da adugi khil da sakadu gi pibam da politician sing yat bai sum leira bra haiba wafam ne sadi kare haibi adagi matang de ke best sing de masa masa na khumalachi akhoi na makhoi gi yeng ba mi si kamai ni yeng bia ge I have the wang aning wang actor de mak moi kak tiki nate any politician any akhoi mayana masak khang mi che wang ak pa je achaw gun mo yaning natraga di society ji kenom tor ni pum chai chai ne ba double standard double speak ajina hojikti culture mo ina hai sing mo ni longno de ba adu hojiki secular progressive front na hobe hobe sheme within the week two re ko masisu congress ki mai thiba BJP ki mai pa point interpret tok de ba manipur ki politics ta hen hen mosalak bo oina ui be si hen hen diet yarok ta ba kana na diet no de hairo ko adu this kind of things should not happen in the interest of the people and for our youths kargina si rajniti de yawarti chinti ba hona mane nganga ki ngamoi de wa ngang ba hona mane election di pasha yela ka bane pasha ta la ka chimo culture sing je ko gi lebak chi interest ta phan ge khand de ko side hen hen putha li je masidi manipuri de jam job tragedy man politics improve ta hon chi ground la thabuk tok chi ngamoi de wa ngang chi araga khar honest hoisi akhoi psychologist natraga psychiatric ahibana haiba mi se honest oidraga di thona yauk de ba akhoi mi pun mo thona pa ba je pa mi na thona pa ge haitare number 1 you have to be extremely honest thona pa gi training like number 1 honesty is ler kan da nang ko thona career ji la kadam ne ba aduna hojiki akhoi honesty yauk do jing ji di yam sathi ne ki galang mani khale ba ose amagi dai kana wanu mak to bun te ko pa hai jin ji okay ado zabje watang za khoi go Bupenda na thambi gi bo pham da yamna tang hai tare mayam na yingi ba mayam uri siga asi press media da mayam am hai siga da congress spokesperson masa na hai siga kitang khena ba statement kitang phangi ma di koi congress ki hai bu di hai congress ki khoi gi haing floor test da ma khoi gi adum vote masing natraga moi confidence tum lagi ni hai bi go pham di lagi tu mayam na uri ba public na media da kai da paper da mayam ying ni city dauriba congress ki akoi gi hana NPP ki sanction luraga delhi da sakhi badagi delhi da pukhi badagi congress kem have tare moi punjani be SPF ki mapatang si masi hope si kai re have waham lei swai di kan mai na thambe waham hope si kai da Bupenda na di madu di waham lei ti have waham lei swai da karamba logic sin ave zabje kai waham thambi moi kem kai matang lo kem kai di have waham kem ta na di hoji congress ki wakhalon congress na thajaba mangdri have ni makoi da protest natraga not confidence motion gi de moi stand lai have waham lei swai di BJP na kana mai ve adu ki da bukti le ramba ya du se no confidence motion gi matang de koi national general secretary ramadan na haramena akoi welcome to we koi face da ni mai ju pakani sarkar se full dam chakani na mana chu press da haram bre and khalde haram ai pai ka bada ko protest is ke chu kande anytime dum press to biro congress ki taraf se ko we are ready to face it and immerse koi mai pa ga dum immerse to ni khang ne ba khang na report da mar ta kamai no kari no yang gonna discuss sarubudi ya de aduga aina sum pandi ujabane manung de kamunte congress ki kem kai re na mayam hainari se masi ya jo bo ken di yam thuna pol ta da ba ko adagi ningthau si vote ka thok ki ba are som da na ngasai gi NPP gi ngoi mari Delhi da pugi ba se adaga Delhi gi JP na da ga una basida mantri pham gi kari gi adaga ba consideration kharada kem kai ra panin khali kai bra kai da ba se khang de khabar gi report ni ko congress kem kai re ka wa khabar ado ngasai khoi gi ke na hai bi ba ke no si Kasi di lewa nga kasi government dagi media na hand powerful oi media na public perception si lo ina control to bani na ba ara media gi keno sa ko khumun ina dana every bit clarify to wach ko pudingam deba ara ko na di media na se lang ga chung ga panga ngang ra so facts achung bachin dana tum di ina dai dana ko na verify to ro nga okay media na panga have din ti mayam na haina baduni aduga media na lori ba media na hairi bisu madu public ta ai ba politician sing natraga masin sa pasing tham wafam du da ko toro ga hai ba ngata ni masin lan sajan ba sajalaga hai ba assumption da wafam ni yaudri media la le de
ख्वाई मकोक ता हागिदो Okay. politician singse achum bawa nga ninge do Okay. Politician leader oragadi control diru makok ta makhan ba adagi thamoi dana ma phaw ko chin na ma taw ga si mayam si tok si amni da hi masagi still lehening have decision ha kada yam ngai jai aham bagi koi gi Bijoy na su thambiri floor test ki da ki belai te do Bupenda koi congress ki bai kai dagi su hari ba floor test ki damakta adi koi no confidence motion ki damakta same sabale madu da ki belai te wafam simakti BJP amasung sarkar pairi ba amasung opposition lai ba kabu gi mayam sigi marakta su dum thajana abdi dum lai du karamba anau ba game ama mong lakpa tar bi ga du break em thung da mukhan se matang yan te ta break lo se ge break em thung ko yan thon jar ke peng ni su mi ta dam lai break em thung da mayam amuk na taram nok sri end of drama game begins haibani topic se du drama mayam na panaram ba wafam du di hana asigumba awon ba malakani natraga kari makhar thorani haibatu di madu thoga su madu positive way ram na thokre government ji hena mara chena na bagi wapon hondo jangkhala pasita karamba anuba planning ama mu lairi bagi haibatu ni koi opposition ki side ki koi keno da MPCC ki spokesperson thamsake hojik si hari ba wapam mayam na hope si mathang thang kai re ha wapam di congress ta tum masi ji mayam loi khangna wapam ne du ai ne hita haibai wapam su natre tawbada bu swai sita koi ki hana congress song salakpa sang salakpa congress support piruba BJP ki MLA ahungi marai baksu kari tawdoi no haipong amdri masaita aduga sai floor test ki no confidence motion ki ofom za habina BJP ki su yamna oftenly makoi da su thajaba lai haidi mamang da rai sabha ki election makoi na mai pakre anyhow tawdana koi cross voting natraga tawba yadi natraga yai habi rule lai thodok pa lai traga su dum makoi na mai pakre ha tare adubu congress ki da yamna asa kainingai obe masak si sum laisalakpra haidana dum mayam unari kari habini in soida sum soidana dum makoi floor test natraga no confidence motion da koina dum lengdana koina masigi keno se dum koina khaliba pandam dum yorokani haiba ofan lo leibra karaba ba yemge aduga MLA hum sing marai basi kamai tobe ajiki BJP ki MLA resign tawri basi congress ki koi gi BJP ki khedari se masini madudi congress ta yauge hairagadi MLA atop party ki oiragasu MLA de resign tawbiro aduga makoi ki party ki primary membership te resign tawbi hairaga misam mamo oina join torokpane ba congress ta moi BJP MLA amo oina join torokpana te ba manam di makoi ki resignation do speaker na accept tawgrabane aduga ona taina bada BJP de yauge hairagadi MLA oidragadi yaugano MLA oiragadi moi vote thadabada kanagani haibagi matagum moina yengibase MLA oiba khaktaneba aduna atop party dagi MLA oiba mayam sina moina lakna base mayam sinbirameba amana madumain tawduna sinbibadagi minister oibadagi supreme court ki order mayam lakna disqualify tawgre ado masini akoi gi ideologically BJP amasung mani akoi congress ki mahak ki yamna akoi gi fundamental khenari base ado hojik akoi congress ki di masi amukka hena encouragement aduga khogi moral boosting ne hajening heba kariginu haiba matam sida ngasi haiba numit sida manipur gi praja mayam gi party gi ama atopa party gi mideng ni yeng da bida praja mayam gi mamang da di taseng na sarkar pairam da ba congress he anirak suna mu pahan bidre haina na masi ne ba praja mayam na khanjari base kariginu haiba matam sida ahan bada congress na sarkar semangadabada governor na congress kaubibagi mahutta atopa coalition kaubidana makoina sarkar semgre ngasina amuk minority government adu proof tawnagidamakta floor of the house the proof tawbiu adugidamakta special assembly ma convene tawbiu haibada kaugidreba makoina haidi kari basis ta kari objective material laidana governor na adugidamakta special assembly kaugodoino haidana adu hajik yengsi karigumba lairiba chief minister asina congress ki chief minister oiramaba hojik lairiba BJP ki central government khaliba governor su legislation center su BJP sarkar legislation manipur da ngasi congress ki chief minister lairamaba aduga congress ki government minority government taramaba aduga somdana BJP ki kambu kharana sarkar si moina painamidam honaramaba madu oiramagadi governor nasu yamna thuna noi floor test of haira haibiromani masi mak Madhya Pradesh ki Kamal Nath na chief minister congress ki CM Kamal Nath oi matamda governor bharat ki BJP ki sarkar na khanba governor aduna governor na Kamal Nath da floor test tau haidana
hai khi masi na haibana te masi koi gi Shivraj Singh Chauhan versus koi gi Speaker of Madhya Pradesh haidana Supreme Court gi judgment iri maduri yam phajaba amana Bharat ki Solicitor General of India haina leiriba Tushar Mehta sina Supreme Court da submission tawba matam sida mana hairibasi sarkar amagi majority lai leiti haibasi governor gi prerogative ni mana submit tawuri se aduna karigumba madu governor na kaigum materially fact gi haibadi media dagi khangde natraga material fact objectively maduda sarkar sigi majority sira question tawbo oiragadi madu in the shortest possible time the floor of the house the tawgadabani se mana submission tawkhiba adu gi same submission no karigumba koine apply tawramagadi ngasi sira su tawrangadabane ba adu tawdre hayuna su hajik yengatu si aikoi any floor of the house special assembly se koi gi rules of procedure rule number 4 da masi governor na convene tawbiyo haidana iribane ba ado haji muk yeng se ba kamu kharan ne hai karmain to na kari objective material fact no kari basis ta no aikoi gi sarkar ji majority oiri haibadi aikoi gi leiriba assembly ji running assembly ne ba nau na sarkar vote tawraga nau na semat paduguma new assembly na te ba hana moi 2017 da sarkar seme floor test tawre aduna moi majority oire therefore hajibu adugi floor test gi majority na hajibu running assembly ni na leiri sine ba adu aikoi na hajari sina hajik minority government tare je kaina ta kai bada BJP gi MLA ahum resign tawkiba aduga number dana mo koina matam adu niko the then 23 da reduce tawkiba aduga effective strength of the house na 52 oiramba aduga effective strength of the house gi effective majority ji 26 plus 127 ne ba adu yaudabadi koina minority government leire aduga loina na secondly aikoi gi tarapta gi su SPF ki tarapta su governor da CC gi leaders mayam sina letter of support leire haidena pisuluba aduna aikoi na state government gi formation gi state claim tawruba madu mayam duna material fact ama oire harga objectively governor na kobiram yabane ba adu labak thiba amana congress ki CM oirudaba BJP ki CM oiruba aduna Kamal Nath tawna lokthokudaba adubu at the same time adugi ulta da somda sarkar kairam daigi natraga semam daigi aikoina semam daigi matam sida hanagi former chief minister Sri Okram Ibobi Singh si saman tawbirakpa CBI na timing se masida ne ba aihang na political vendetta ne na thamjari je maramdi ahan bada Okram Ibobi Singh gida CBI na red tawri basi karmatam taw hai matam da Delhi da All India Congress Committee ki office mamang da Congress ki MLA mayang ko loina na citizenship amendment bill gi mayok ta dharna protest tawri ngai kanna protest ka lingai da som the first red tawre ba madu da ki ngasi di koi gi social media ra khangde ama khangde mayam na adu ma pharani kholani haibiri ba masigum pau si aran maram di kaino da akoi gi former CM city ma ki absolute bail phangrab ne Manipur High Court na ado tawri ba timing se haibati sahi 72 years helaba ahando akoi gi standard operating procedure ki mahadadi satpagi mahutta moma satpa yadi haidena kona thangdadi CBI na samantawi mahutta CBI na mai mayumda official quarter laga statement laurga satkreba ato hairiba timing ase pressurized taunabagi aduga masi it's a sort of psychological warfare ne tawri aduga delay tactics yari koi delay tactics ne haibadi NPP gi mi mari ro puthokraga madugi timing sira confusion se create tahuraga CBI so muk thajalaga som the number game se kitang pull down tahulaga demoralize tahulaga tahobane adu for the last many days aikoi special assembly nahana kauramagadi aikoi na sarkar semangada bane ba the makoi na si khambade gi delay tactics tawbi bane ba adu bo hoje pukta aikoi ningba kaidri ba aikoi gi di masina moral victory ni haji aikoi yengsi aikoi soidana sarkar semgani ba yengadoi se lairi ba si kyam kuina leiba yagadoi no haiba maramdi mantri oining soidana sarkar semgani moral victory maithi gere maithi moi toriba target si the moral victory ni aduga hariba matang da yamna nganna floor test na no confidence motion ji toromagadi masai da dealing tactics hana ba government na kanmana haigatra government sina haigatra with hoigi lairiba situation sina haigatra dealing tactics kara tawpi wafam ju phongdok piri adupu swai sida ojabi kari habi ningi matanda toromagadi BJP su maithi gani gaina khan ki baga leibra kamai tawi Madu the BJP government minority tare ta de se Congress ki former CM hire ga hetu yavana teva my own calculation my bhap aram chappa yavana teva madu ki nearest BJP government minority tabara tadra ba yeng na ba constitutional point to the khoi Rajya Sabha ki elections idani na tadre khangena kare number 1
adagi akhoi khojiksu akhoi floor test se welcome tawi hairi yung Bupenda na so Congress ki ning bakai ba pen da bi wakum mayam phang do piri kasu kai de Congress na so na sarkar semgari na hope to bi bida akhoi athing ba kasu lekte ba aduga ngasai gi CBI na akhoi former se kanone CM honorable ibo bi mai the red to basidi hojigi hairi episode ba hojigi mari le nan bi gano maram di akhoi kari mo crime am da police na statement loba khotpa gi te ayuk haibe like tin de level anytime to be even delhi no what to energy ni safra zargar na akhoi pregnant oi ban pi ma jail thamjin biriena sigum issue mayam ji ko na su yeng chino minim si usna to hojiki ne de police ki mathau di akhoi di hojiki MDS ki scam gi je yam mutab le kamai to namdara ga du sang thamino na khoi khalim ne ba na na thabu paket pe yara bane se result phang ba yara bane thengmal bane ji aduga sahi 72 sugere surura akhoi lalu prasad jadab a jail ri chini no ko atik di mayam su pharaga le ga yaw re pamang da aduga ngasai haibi gi ba Congress Chief Minister oiramadi Congress culture di akhoi high moral ground da leiba gi mong da akhoi design tok tho amadoni ka ni chum haibi bi wani mamang da Prime Minister Indira Gandhi leading da Nagaland da khang di everywhere Manipur su buta sing lakna any local non Congress government je nampo the resign taraga PR thamjalaga Kashmir da khang di tawgri punamak je all India je Congress na pai da ya de haiba culture maga loina na tarumi bagi history ji yam sangare ai madu gi puthuk charo ko Nagaland the local party ani lare me mut kri kai no Kashmir gi me mut kri kai no Manipur MPP federal party kar kar loi mut kri ngal do mo je kana ra chongchen gi ge Congress the loina merge to gi ngal tane ba याद रखना लगी सरकार जो ठुगाएगा न रखा PR थप जिंदा अड़गी सिद्ध चीफ मिनिस्टर में छिन्न भाई दमकता और कांग्रेस में उनकी वारी ने वो श्री दिशांग सिंह लगी तरह मालक थोगा RK जयचंद्र हाँ न भाई दमकता मेजॉरिटी लगी हुआ दिशांग सिंह तो नम न बुद्धा सिंह होम मिनिस्टर लागा almost arrest हुई टाइप रे थमगा माना पामेरे सिंगी बसिंग भाई अनडेमोक्रेटिक हुआ practice जी इंडियन पॉलिटिक्स तो कांग्रेस ना होगा अपनी में ना practice तो अशी बतांग दा कांग्रेस ना high moral ground थोक किधर बत थोक दो का भी BJP की मी वन सेम वही अखोई कांग्रेस ना ओइरम मदी डिजाइन तौनी का that is what they hope मुने निंजा बनेगा सरकार सेमनिंग बनी ना सेमनिंग हो किसी का idea hope थम भी हो अदगा ground reality दी अखोई on strength हम ले जरीब नहीं ना नसाई press तो बिरो क्या दो अखोई floor test तो टॉक सी okay हुई जारी लें तब यो अखोई किसी number तो लेते ना तौरी में okay point da khoi gi Rajya Sabha election sin su yam madu gi keno ma kha count to gi pa mata am lai gre ba le delay to banati madu da dum ma khoi mapangal ut khre ba ofam su lai ri aduga ngasai gi haibi ri ba masai da khoi gi khare hen active oina madu da khare hen kare hai tare delay tactics na tra kari ba plan kara sana pasi Congress na mamang gi hara dum tawdon lak pa lamsat ni aduga adugi wafam du ni haibe ofam le aduga masai da BJP na thadona khalo blai te forward mi karo blai te tawdu matam du gi lai ba pot sida koi Rajya Sabha election na floor test ki madu chap chapa wahan to floor test mon tra su mapang le dai ut khrai ba ofam photo piri kari haibi ni sai da koi BJP maruina Congress ki game plan je A B C D kari plan je play chimpa pu yeba adugi plan me am da koi sum defend to jawne ba sigi defend to si constitution ki man to ni law ki man to ni ko sida Congress na pen da na koi dealing tactics atu da kana high ba si ngomong do bi wan ngomong do ki ningam da bi wari ne ba si do na tilik da bunda kare haibi ni sai da so ek kari ri to ni sai अजे कोई की मयाम ना हाइनरी बसी राज्य सभा की इलेक्शन दा BJP कैंडिडेट ना MP ओइक्रे हाइदना असेंबली द फ्लोर टेस्ट और बोगी आथर लेत्रे सिनेबा अदबो असेंबली की फ्लोर टेस्ट टू द पिरक दोइब नंबर दुगा असेंबली की फ्लोर टेस्ट अदु करम्बा रूल की मखा द तौगदोइनो हाइबदुगा सोंगी राज्य सभा की इलेक्शन की काउंटिंग दुगदी मदुगी अनि दुगी कंपेरेबल तो या बनते अनि दो असुगी मते खेना खरेबा अदुना राज्य सभा की इलेक्शन सिना फ्लोर टेस्ट की रिप्लेसमेंट नते फ्लोर टेस्ट तौनगदमक्ता स्पेशल असेंबली कन्वीन तौफम थोई मरमदी राज्य सभा की वोटिंग पैटर्न ददी दिस अखोई की व्हिप तौदे डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट तौदे सोंगी फ्लोर टेस्ट ददी व्हिप पीगनी अदुगा डिस्क्वालिफिकेशन 10 शेड्यूल attract tawai karigu adu madugi hojik si ado now question is
Rajya Sabhada Congress ki candidate na kahodre haidana Congress na floor test amuk hangpui atrak leiti hairagadi adudi that itself is a mistake of law nebadudi maramdi kaino haibada ani se comparable tawba yadi Rajya Sabha ki election na tungan bani aduga sigi floor test na tungan bani aduna adugi point ama leijakre second na hajik leiribasi ngasi Bharat sida nahongna na hajiki akoi leiriba Modi sarkar si lakpadagi Arunachal khangde Goa khangde adagi bhan akoi Karnataka da khangde Manipur khangde mathang akoi single largest party na matam amadadi makoi si sarkar semnaba governor na invite tawrambane adu masi sarkar se lakibadagi di second largest party BJP sina hek tawraga atopa mayam punjalaga makoi de preference hek pibase masi Bharat pumna thengnarabane adugo mayam do Congress na hana hogdo mi ay wakam de Bijoy thabiri hana hogdokpo kona hogdokpa that is not the point hajik point si akoi na hajari basi Manipur gi oina context te yengagadi karigi damakta no special assembly kaubada asui matik matam laukriba aduga matam lauri se karigi no haibada makoi gi charter flight to Imphal de purap yanabagi matam laukrineba matam laukrise kaino haibada CBI thajalakpa yanabagi matam laukrineba maramdi CBI na laktringai charter flight na Delhi da pairamdringai floor test tawramaba ngasi mag Congress ki natrasu BJP ki nattaba SPF ki mi amadi CM di oiramaniba adubu hajik game se hajik loiba natte hobda ngai riba aikoina yengjari si Congress na thugai gi haina su plan am ta tawrude hajik su Congress na thugai ningbai wakhan ju leijade maramdi aikoi adum khangi aikoi tumina phamaga yengaga leiba matamda masa matomda kinthara adabaneba kangmu gharana hai che minister replace taw hai kangmu gharana hai che minister replace taw gon hai kangmu gharana hai aikoi di noidi noi dana thoje CM replace taw udri gai ni hai hajik chief minister replace taw di chief minister replace ora kana kari thokdo no su khangde kana ge film da lei hajik lei riba ruling coalition simakta bukta group matane hai adubu BJP ki side ki hai city plan Congress taw plan A B C D mayam du matuda defend taw banate defend taw bada maduda dum soksa bani hai hom nei adubu masai da Congress amasung BJP ani si yamna face to face onsen naraga thengaina banata bada plan toru mayam da defend taw bada da dum khoi dum mai pakka phangi hai hom BJP ki side ki thabiri swai sigi plannings mayam si khara handaki tawrai ba changsa leiba songthok songsin natraga maduda sagaluri ba khoi gi government ama soidana kinthara gani akoina soidana SPM na government semani haibi tori ba sa mayam sita hariba plan sing to BJP na natraga government sina defend to bada madugi asok pasing ke haitare asok pa mak natraga su ayam na sigi moral victory ni haibu budi Bupenda na haibiri adubu mayam gi benga di hosik si Congress natraga khoi opposition si amuhan government semba ngamoi dabagi wafam dadi unare kari haibini swai hajik si masigi wakalon sina hoji ngasigi wakalon ne ba koina yengadori basi mayamna kanna section observe tawri ba se minister hongda ba yaroi haibagi mayam duna ngasi sanghraga leiri ba hanangi chief minister moino honghanningi ba chief minister hojik no hongduna leiri ba chief minister du gi makhada moi mantri oiraga kyang kun leigadoi no ba aduga moi bu mantri oiraga kamaina leigadori no ba aduga chief minister se amu honga ena khalase ba chief minister se honga aga leiriba phibam se hanagi dauna yamna ingna ningthijana leigadori braba aduga hajik so koina tajaba pawru chumra lamra de khangde leiribo coalition ki party akoi coalition gi ruling coalition sidasu asagi matik heavily fragmented neba maramdi somda mantri oihogdaba singsira mantri oiningba makoi mantri oiningba right leiba aisu ngasi BJP gi MLA oiramagadi kaidabagi damaktono ai mantri oiroidobase kaidabagi damaktono aingonda JP Nadana aigi national president aigi Amit Shah na aingonda importance pibidana BJP nataba MLA da kaidabagi importance pigadono haibase masidi natural question neba masiguma question mayam se aikoina BJP yauro dragasu human psychology na dum khangba ngammeba maduna hojik se portfolio ju change tawni ju haire adai na hana chief minister hongda bai yaro ju haire hojik na chief minister su hongde portfolio change taw haibi notification thokte public ta praja da kashum ju khangde aduga masidane hojik se masi lakadoi se hana di wave neba hojik ti tsunami neba lakadoi se heavily fragmented oiraga niba ruling yamna kanba earthquake ama BJP manung da yam thura lakpa yai game
begins haibani sugoi soidana drama di loigre handa kise loisan gra kasu anauba play ama soidana tarakini haiba phom nei kari haibini earthquake ama sen phumna mai gi singam phumna lai habi ga phum sidi koi BJP spokesperson gi site gi haibi rei adu bo swai da sugoi soidana Congress ki spokesperson Congress ki spokesperson haibi rei adu swai da kari wa phom nei kari habi ni ngasi science na nong lai nusit kari kra ani am predictable ngam ni ko aduga earthquake ke dai thokani ji ngasi bungam dri bo northeast se earthquake am thokani ne pending lai ji kuire chai ni pui chure ko earthquake si yam dra ba namit ni gi mamang da predictable da kana dri bo mi dum si ko earthquake predictable ngam da ba adugumna akhoi BJP manung da earthquake am thokadore na sum pangu da ubi ba makoi gi style of analysis ada moi di kana kana manti gure kana kana pele pele si batang da congress yam hai expert ada pabio kesu kaide ada ga BJP ki tongan ba culture tradition am lai masi thaina kalyan singna UP ki chief minister boring ida congress lu singwa leader na hagi ba kalyan sing against mayam la na rukanda akoi congress interfere tor no kan de yelo khena moi la se ti yana ki mi hai bam lai ba sigi BJP ki tradition je congress manung de leiti ba congress tagi song thoki ba party mayam ji indian national congress tagi congress o congress SA mapsing yam chok thok kai ne na ko ada BJP da dum ba ga da ngasi bukti pudri aduga ngasai gi minority single largest party invite to what of the vaishidi kari mama gi halfway mark to cross to the top de apote adugo number khare helaga su kanana stable oigini is the governor gi wisdom da leibneba adra goa tawi amra tawi maharashtra da BJP tawi adu number su dum ni dum design to thui Siva Sena na ji dum original boy minority mi am pikna ko adu wo jab karnataka da su de habi gi boy congress habi gi bata governor ki wisdom do raka su governor si NDA ki government ki governor ni haiba hom de topic da governor da no color to boy de yadi governor ki office pai ban mita mai di neutral ne ada BJP di horuk pani adu ni adana thiknar di governor herself ai was haning da bani aham da congress mu yor bani ko adu sidai adu mu color da governor section gum che okay sidai da governor BJP oi bani na hari ma congress su oi mina na adu di governor ki office ko masak thele mar de yam kan haning di okay aduna Maharashtra da se Devendra Fadnavis design to thoga minority ani dum sarkar semidna whereas Karnataka da su yedrupana majority go yeda hoje aham bagi se MLA tare la kana khota wat pade ma invite tore adagi Supreme Court ta dang dharma tong ki ma da Congress na neba Congress na kari hagi Rahul Gandhi masamangna Supreme Court ma gi against the verdict tar kana ko Supreme Court India je Pakistani Supreme Court hai adagi ma khara lega ma gi favor the verdict tar kana Supreme Court thakali hai sigum double standard si all India level la kana na tabina akoi high moral ground se Congress ki dikai inte leitra bani adu hadaki so ba hadaki haitare aina haiding budi ko Congress ki sarkar thugai bagi sarkar sem bagi sarkar thugai bagi Congress ya bi ningdasu sarkar sem bagi phamga le sem ya pote na ko akoi u du nikom jange o hi mem ke lak na ba to da masi to bi kai de to bu hoji COVID-19 ki crisis marak adagi makha tar ka ba akoi leitela economic crisis se sigi matam bokti government je stable na lehen basina mayam gi interest to oigani na khalle maram di hojik se lebak che development lambi thong che ko pa cha lepaga akoi waste workers in kari sari college ko kan thadam matam ne da akoi thamjani mi se ngai congress su ya wapam photo pi madudi congress new brati mathan tak congress gi BJP di kai thar ko pot moi ni yazaru ni haiba hom di congress sai di mai view ni ko oi ru muluk ke lai ni haibi gira ko nik padi ke lai ni hai gira ki ndi ke edi adu haning ma haibi ro ba adu di masa MLA sin da lap kan da nang na BJP thado chali se congress nigluk pura nang wasa ga hayo bhagab gita par ga hayo na traga se puya par ga hayo nang na sana paisa la cheli la kai da hang ka to go to court affidavit ka sign dona daga hoji akhone hekta congress BJP ningai re na traga government si kara leire krek leire ga di habi krek jitna lai se no mama di krek leire da sahi gum di khele na okay da peda akoi MPCC ki last question hai tare sin loisal la matam su loisal laktre wafam du di ja peda ya na magi support ma ya ma hai tare BJP ki laiga na taga BJP ki coalition government se da ya ma so ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯇꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯁꯥ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯣꯞ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯣꯞꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯒꯦꯝ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯍꯣꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯖꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯔꯇꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯇꯤꯖꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯏꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯗꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯋꯥꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ 24 ꯂꯩꯖꯔꯤ 24 ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯆꯥꯛꯈꯨꯃꯥꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯣꯡꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯨꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯔꯥꯝ ꯃꯥꯙꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯨꯝꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇꯗ ꯎꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯩꯁꯨꯝꯇ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯊꯥꯔꯛꯇꯅ ꯐꯥꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯨꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨꯝꯅ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯋꯤꯞꯇꯨꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯣꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯗꯒꯅꯤꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯖꯒꯥ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯆꯠꯆꯈꯤꯁꯅꯨ whip ꯀꯗꯥꯏꯗꯁꯨ ꯂꯩꯖꯈꯤꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯦꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩ freedomꯗꯣ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯗ ꯄꯤꯔꯗꯤ ꯋꯥ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯇꯦꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂ ꯁꯣ ꯂꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯨꯒꯁꯨ ꯐꯥꯔꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝꯗꯨꯗ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯅꯥꯔꯦꯅ ꯆꯠꯁꯟꯅꯈ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀோ ꯁꯦꯝꯒꯤ ꯕꯪꯒꯂꯣꯗ ꯊꯧꯖꯤꯟꯈꯤꯌꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯡꯉꯩꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯚꯨꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯕꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯂꯨꯞꯄꯛꯑꯕ ꯖꯍꯥꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯡꯀꯤꯡ ꯁꯤꯞꯅꯦꯕ ꯁꯤꯡꯀꯤꯡ ꯁꯤꯞ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯖꯍꯥꯖ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯡꯀꯤꯡ ꯁꯤꯞ ꯑꯃꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯔꯣꯏꯗ ꯁꯤ ꯖꯁ ꯀꯃꯟ ꯁꯦꯟꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯡꯀꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯁꯤꯡꯀꯤꯡ ꯁꯤꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯇꯥꯍꯟꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯍꯥꯗ ꯅꯤꯛꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SPFꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ BJPꯒꯤ ꯁꯤꯡꯀꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯧꯒꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ BJPꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯚꯨꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤएम ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤएम ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯨꯛꯅꯥꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯉꯒ ꯃꯈꯥꯗꯤ ꯊꯪꯉꯒ ꯅꯪ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯀꯤꯡ ꯁꯤꯞꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯒꯦꯝ ꯕꯤꯒꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯊꯝꯃꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯒꯠꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯆꯠꯆꯈꯤꯁꯅꯨ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯅꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯝ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ COVID-19ꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯕ ꯇꯥꯕ ꯏꯀꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯐꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯟꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯋꯥꯔꯕ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟ BJPꯒꯤ CS Bijoy ꯑꯃꯗꯤ MPCCꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟ Ningombam Bupenda ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯒꯦꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ